Kaselelie Mainko. Protestan Hour luka kubur koris ong na sabul matel patak ang ranwat. Oralap masani ino ong matutular. Ino ong matutular. Kumail kodore sisis mamamasin. Isme lukwat toka. Sisis masani kumail koris mapangatar o toto gelar hamail men musingan. Yamumun men musik me toto o kapang me sisis mamasani nan wasan kawait wat. Wasik wiya meakot sansal pa aramas paan ka kelang pa paan mi paun popapa. Ikilang way kak kelang ma aramas wa meakot tasoto wa. Eri ayaw songan musik tayo me sansal nan wasan kawait. Di puya usik toto ran Jesus Christ. Puya kan katora basang kot o aramas. Eri ni meme ne saigin to wega tatipe puya na lemak peren kauno. Erasya aramas yaman mahuwa usik toto o kapang nintuan sansal nan wasan kawait. Matiyo iralaut isakayo uratukito risak walulit sidisak. Eri wega katang kauno tip o alayer mak pentip iyan siya magusik toto o kapangwat pa siya. Ima karata sisis masani kumail kotore po ikalep makak kisang usik toto wat. Nan markitepit kasaleta biniyan siya me saigin to weken kot tipe e uyak makit katoto weo na insabul me yeyas. Puya ki yewe ke me kauno dikiyang pukawan nan marki. Kareta e weken ko tipe e kakpem me mayaw siyang pan lapalan musik kapang toto. Tel wewe ke me isang weka tatip o wuliakap besansal ren nan marki tepit. Ni e soto pureng uya sangan tipo me weka tau. I karpe nan marki tepit e hintandla o masa-masala mon kot. Pwini e inaukiyang me solapan pureng uya ta songo e sola pureng del mela. Met mekari yung sisis luka hemenemen dan kotong re puen kak wuliakap o tiar wasan komal mo ren sisis. Mainko i pasanen mau ren solang kolula o wuliakap. Pue palingane en tiar wasan komal mo ren kauno. Nan wasan kawait en ranwat sisis pin masani kumail ale o kapay katang amen usikat. O kumail patang kisang ye, po ime o pampap onan kapet karakarak. Sisis men kamelele yang trail me, auto ben sapul me patak, manaman sapul me yeyas, ketenen itawen opil kalau kisili. Po ime pan kiyang trail kamal pen ngani trail kan. O trail pan kak tiar kamaur pen pan ngani trail. Eri ayaw sikan, sisis masani nan romawin son. Masyotong meakot akan kalepki. Pa meakoros meakan uya. Iyo sema kiniyok pene. Iwu sikwot masisis man kutailan kapay kata. Opil niya siya water patak sangye. Sisis kupurki kutailan tuwa tayi. Makinay siya koros mini-mini yang sema. Makatkat nan lang. Manaman kutail. Utan pan mini-mini yang sisis. Puya kupurki ketailan tua ti. Menan kapet karakarak o pampap. Mail muangi sisis sabulman ke kanangama. Lau kuburan kot sansal tare. Ketailan pilan ki kanangama. Kanangama ken kareta melilay o papol. Kanangama me sisis sabulman ki lelpon lopo. Ketailan al ki kanangama lel mela. Pui patak makaunaman ketailan patak yung haramas koros. Wewe ki
ni aisu magtail pataki yung metregan tuwon kuburan sisis. Ktail uyayang rain arail wasan kommal mau an palingin rain. Ktail an pawasan ki wan ngen pagtail nan kak nan kapet karakara o pampap makanangama pawasan. Sisis masani mawusik may bahan kiyang kumain memangay o hautapayakan memarahara. Yang man menusikwad kumain na siya palang o sampa ban sorala ay masan kan taso. Iwasik Thailand pil wawasidi. Thailand wawas abulman kauna masan ay sukarus ang mangay and paweti siyong ban kakpaita. Kolokol o patutiyang sabulman sisis masan ime sisis man Thailand wawasili ay sukarus panalayang Thailand peik lelmela. Ay ay suwa may sabulman wusik sansaler may ban mangay o marara retay. Potion kang Jesus Christ kanangama ay sobal iwasik kau naman Thailand. Sabulman kita nan morwat Thailand pa kau na patang tau Thailand ren semakot palio. Aimet sabulman Thailand patagan ranwat mapawasan siya ng tema siyi o ren puksarawikan na siya kasi oralapot siya ng matu iralaut. Isa kayo ratikitik riyasak walu lel sidisak. Kalanganan kupur koros kasi lelia.